कारण डायबिटिक साइलेंट किलार बोली को सारहा गोबां एक्सपीरियंस गोनां एबा गोबां डिग्री डिप्लोमासफोर लानाय नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुगोन डायबिटिस ससाइटी नैबेयावबो नाय नोंथांमोना डायबिटिस मैनेजमेंट खुलुमबाय लोगोफोर आजिखालि जों मानसिफोरनाव गोबां बेमारफोर जासै जाय बेमारफोरनि थाखाय थाबै मानसिफ्रा दिनै थैनो गोनां जासै डायबिटिस सुगार हाई प्रेसार हार्टनि प्रब्लेम नोंथांमोननि गेजेरावबो जायफ्रा नायगासिनो दं नोंथांमोननि न'खराव सासे नङा सासेनाव दंखायो जानो हागौ बेनिफ्राय बेफोर फाहामथायखौ लानो थाखाय जोङो स्पेशलिस्ट डक्टरफोरनाव थांनो गोनां जायो सिगांनि समफ्राव बेफोरबायदिखौ फाहामथाय होनो थाखाय डक्टरफोरा जोंनि जायगायाव एसेबां गैयामोन नाथाय दिनै जोंनि खाथियावनो जोंनि बिटिआरआव एबा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावनो स्पेशलाइज्ड सासे डक्टर बिथांनियाव आं दिनै भिजिट खालामगोन नोंथांमोननो मिथिहोगोन क्लियार डिटेल्स आरो नोंथांमोननि गेजेरावबो जायफोरहा नै बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनांनानै दङ नोंथांमोना मोजाङै नैबे भिडिअखौ डिटेल्स नायनानै नोंथांमोना जगाजग खालामनानै थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन अब्ला आवगायदिनि माने लोगोफोर जोङो आवगायनि बै स्पेशलिस्ट डक्टर जाया डायबिटिसनि थाखाय स्पेशलिस्ट डक्टर बिनिसिम जोङो आवगायलांनि नाथाय आंनि आवगायलांनाया नै बेफोरबायदि लामाजोंसो आवगायलांनांगौ जाहैबाय लोगोफोर मा खालामनो जोबोद दुखुथिया होननांगोन जोंसो मिथिगौ ओरैनि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ'यै जोङो लामा हान्थिनांगासिनो दं बानायनाया बानायगासिनो दङ नाथाय माब्ला हागोन जेबो दाबो सिमना गैथ'वा लोगोफोर बे लामायानो जादों लोगोफोर फ्रम मालिबिटा टु चापागुरि अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट नै बेफोरबायदि लामानि खस्थ'खौहाय जोंसो मिथिगौ लोगोफोर अब्ला खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो आङो सफैबाय लोगोफोर काजलगावनि एसडि क्लिनिक बा नैबे एसडि क्लिनिकआव फैनो थाखाय बबे लामाजों हाबनांगौ एबा बे एक्जेक्ट लकेशना बहा होननानै बुङोब्ला ओरै फैबाय बेंटल साइडनिफ्राय सिद्दा खोला जुदि थाङोब्ला अभारब्रिजनि गाहायजों बे जाहैबाय खोलाहा थांनाय लामा बे खोलाहा थांनाय लामाया जादों जिथु दांथलजों थाङो एबा निउ बङाइजोंबो ओंखारहैनाय जि लामा बेजों थाङोब्लानो नैबे गाहायजों नोंथांमोना नैबेयाव नुखागोन पस्टार नैबेवहाय दङ एसडि क्लिनिक होननाय पस्टार दङ हनै बेनिफ्राय ओरैहाय जिथु थांनाय लामा बेजों ओरै थाङोब्लानो नोंथांमोना बैयाव नुगोन बैयाव हनै स्टेट बेंक अफ इन्डिया नैबो दं दा स्टेट बेंकनि साखाथियावनो एसे ओरै नैबो खाथियावनो नोंथांमोना मोनगोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया एसबिआइ नि एटिएम बेनिफ्राय ओरैहायनो दङ जाहैबाय एसडि क्लिनिक नोंथांमोना नैबो नायदो एसडि क्लिनिक डक्टर समिक देब अब्ला आङो नोंथांमोनखौ लानानै थांनि डक्टरनि खाथियाव नैबेनो जाबाय नै डक्टरनि चेम्बार नाथाय नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट हाबनो नाङा नोंथांमोना फैनानै लेफ्ट साइडनि जिनाखि फार्मासि नैबे फार्मासियाव फैनानै नैबे मेडाममोन जिरायगोन बेनिफ्राय दस्रा थाबावगोन दा नोंथांमोना फैनानै बेयाव जगाजग लाग्रोनानै एते कि करिब लागे आगत नाम लिखाबो लागे माने नाम लिरनांगोन रेजिस्ट्रेशन खालामनांगोन नैबे रेजिस्टाराव बेनिफ्राय लेंहरनाय नोंथांमोनखौ हाबहोगोन डक्टरजों लोगो मोनलायहोगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना होनांगोन अनलि 300 माने 300 थाखा दा बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबेहाय बिथांमोनहा क्लिनिक लेबरेटरि दंखायो माने जे जायगायाव टेस्ट खालामो परीक्षा खालामो दा बेनि थाखाय नैबेफोर फिसा माने थै लाग्रा खथाफोर माने बेयावनो थैखौ नायनाय जायो ब्लाड टेस्ट आरो हासुदै जायखौहाय सुगार नायनायनि थाखाय गोबां माने इम्पर्टेन्ट जिनिस बेखौहाय बेयावनो खालामनाय जायो नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा टेस्टनि थाखाय परीक्षानि थाखाय बेयावनो गासिबो जाजोबगोन बेनिफ्राय आंथ' रेजिस्ट्रेशन खालामाखै लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ लोगो हमनोसो फैदों बेनिखायनो आं हाबमायसै आरो डाइरेक्ट स' एन्ट्रि डक्टर समिक देबनि चेम्बाराव हेल' सार सारा जिरायनानै दंनो नैबे सारानो जाहैबाय डक्टर समिक देब स्पेशलिस्ट इन डायबिटिस बेबायदि आरो खुलुमबाय राइजफोर সকলোকে মোৰ প্ৰণাম আমাৰ ভাইটি আহিছে সমজন তাক মই কৈছো যে মই আজিকালি বড়ো শিকিছো বহুত বড়ো ৱাৰ্ড মই জানো যেনেকুৱা মাজাদেং যেনেকুৱা উন্দুদে যেনেকুৱা চালাই দে যেনেকুৱা লুমজানাই হাসুনিয়া মাবাইদন খিনাই মাবাইদন এনেকুৱা আই এম লাৰ্নিং so within few days I shall know everything probably ঠিকই আছে স্যার বহুত ভাল दा बेयावनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो डक्टरनि चेम्बाराव मा थायो नै बेफोरबायदि बिसना आरो सारा बिजाब फरायनो मोजां मोनो जानांगौ बिराद फरायनायनि थाखाय बिजाबनि चेम्बाराव नोंथांमोना नुगोन नै बे आर'नाइनि आगर बा आर'नाइ गुबैखौनो बेबायदि साजायनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' बेनो जाबाय सारनि चेम्बार
आरो सार्टिफिकेट आं जेरै नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन सारहा गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां एबा गोबां डिग्री डिप्ल'मासफोर लानाय माने MBBS जों लोगोसे गोबां डायबेटिसनि थाखाय स्पेशल कर्सफोर सारा फोजोबनाय आरो एक्सपिरियेन्स गोनां आरो बे सारा नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुगोन बांसिनावनो नोंथांमोना नुगोन डायबेटिस होननाय नुगोन नैबो नायदो नै डायबेटिस ससाइटि नैबेयावबो नाय नोंथांमोना डायबेटिस मेनेजमेन्ट कर्स इन एभिडेन्स बेस्ड डायबेटिस मेनेजमेन्ट माने इन कोलाबरेशन विथ डक्टर महन्स डायबेटिस एजुकेशन एकाडेमी देरनाय बे माने जोबोद मुंदांखा इन्डियानि नोंथांमोना नुगोन टटेलनिफ्रायबो बेबायदिनो नैबाव नोंथांमोना नुगोन नै टटेल इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ एजुकेशन इनडोरनिफ्राय सारा IDF इन्टारनेशनल डायबेटिक फेडारेशन सेन्टार जिनाखि दङ इनडोर जोबोद मुंदांखा नोंथांमोना गुगलाव नायब्लाबो नुगोन दा बेनिफ्राय कर्स नैबेबो टटेलनि बेबायदिनो बिभिन्न नर्थ इस्टनि माने गासिबो माने डायबेटिसनि मेनेजमेन्टनि थाखाय बानायनाय स्पेशल कर्सखौ सारा लानानै फैनाय नाथाय नोंथांमोना मिथियाखैमोन जानो हागौ नैबेबायदिनो बे गासैबो वालानो बुंफबजोबनायनि जायगा जायाखै आरो बेजों लोगोसे सारा रयेल कलेज अफ फिजिशियान्स फ्रम UK निफ्रायबो मोनसे कर्स डायबेटिसनि थाखाय फोजोबनानै फैदों आरो जुदि जों सारनि मावनायनि एक्सपिरियेन्सखौ नायोब्ला सारा 18 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स दङ आं माने जायखौ बुंदों एक्सपिरियेन्स मानो होनोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ चिकित्सा खालामनांगौब्ला जोङो स्पेशलाइज्ड आरो गोरोंथार एक्सपिरियेन्स डक्टरफोरजोंसो जोङो चिकित्साखौ लानांगौ नङाब्ला माब्लाबानि समाव माबा माबि गरबर जानाय बेफोरखौबो आजिखालि जों जोबोद खोनासै आरो गोजान जायगाफोराव थांनानैहाय लाख खरसा गारहैनांगौनि गोनांथि गैया लकेलावनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजलगाव जिसु डिस्ट्रिक्ट सेन्टार एरियायावनो नोंथांमोना मोनगासिनो दं सार डक्टर समिक देबजोंनो नोंथांमोना चिकित्साखौ लाफैनो हायो एक्चुअली सारा सासे जेनेरेल फिजिशियान्स आरो डायबेटिसनि थाखाय स्पेशलिस्ट आरो बेजों लोगोसे पैथोलॉजीनि स्पेशलिस्ट आरो किडनी प्रब्लेमनि थाखाय स्पेशलिस्ट दा नोंथांमोना खोनासंदो जों सारजों आज एसे रायलायनि ओमफ्राय मिथिज्लायबावनि नैबे मेनलि डायबेटिसनि बारैहाय दा सारनिफ्राय जों मिथिना लानि जों गोबां खेल खालामा खिन्थु जों मानसिफोरनाव बेसेबां जानानै दङ नैबे सुगार बेमारा आं रायलायनि सारजों एसे आंनि थुथा फुथा आसामिसजों नोंथांमोनाबो बुजिगोन सारनिफ्राय जों मिथिना लागोन बेनो आजिखालि आमार एरियात बा इन्डियाते কিমান আক্রমণ কৰি আছে এই ডায়াবেটিস বেমাৰটো সব ডায়াবেটিস এতিয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সবতকৈ বৃহৎ এটা এপিডেমিক কন্ডিশন ওকে আমি যেটো ভাবিছিলো যে করোনা পৃথিৱীৰ সবতকৈ ডাঙৰ মানে কোভিড যেটো আমাৰ এপিডেমিক আইছিলে হয় এইটো সবতকৈ পৃথিৱীত মানে ডাঙৰ হেৰি হৈছে এটাক হৈছে মানে এপিডেমিক হৈছে বাট এইটো নহয় আসলতে ডায়াবেটিকে সবতকৈ ডাঙৰ এপিডেমিক সিচুৱেচন হয় কাৰণ ডায়াবেটিক সাইলেন্ট কিলার বলি কয় কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ যেটো মানুহক ধীৰে ধীৰে মানুহৰ প্ৰত্যেকটা অংগক নষ্ট কৰি দিয়ে যেনেকৈ আজি ধৰক মানুহৰ চকু যদি না থাকে মানুহ কি চাব এই চকুটো যেটো পৰ্দা আছে যেটো ৰেটিনা বুলি কওঁ আমি মেডিকেল ভাষাত এই ৰেটিনাটো ডায়াবেটিস আজি যদি 5 বছৰ থাকে আনকন্ট্ৰোল থাকে ৰেটিনাটো বেয়া হৈ যাব আৰু এইটো মানে ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাই সেকেন্ড থিং হল আজি নাৰ্ভ যেটো আমাৰ গোটেই বডিটো চলাই থাকে যেটো এটা মানে যেটো ব্ৰেনৰ পৰা যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইম্পালস আহে যেনেকৈ আজি আমি কিবা এটা কাম কৰিছো এটো কাৰণে নাৰ্ভৰ দৰকাৰ সেই নাৰ্ভটোৱে ডায়াবেটিস অলমোস্ট নষ্ট কৰি দিয়ে এটো নিউৰোপ্যাথি বুলি কয় আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল ডায়াবেটিস যেতিয়া বহুত লং লাস্টিং হৈ কোনো মানুহক ধৰে বা সেইটো যদি আলটিমেটলি 5 বছৰ 6 বছৰ মান হৈ যায় তেতিয়া কি হয় ধীরে ধীরে কিডনি দুটা বেয়া হব ধরে আর যেতিয়া কিডনিটো বেয়া হয় আপোনালোকে জানে কিডনিটো ফিল্টাৰৰ কাম কৰে সব বেয়া বস্তু আমাৰ শৰীৰত থাকি যায় যিমান জমা হৈ যায় যেতিয়া কিডনিটো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আৰু মানুহটোৰ আৰু বেছি দিন লাস্টিং নহয় ডায়ালিসিস কৰিব লাগে কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট বহুত খৰচাৰ কথা আৰু ফাইনালি মানুহটোৰ হাৰ্টৰ প্ৰবলেম হয় আৰু হাৰ্টৰ প্ৰবলেমতে মানুহ মৰে আৰু সৰু প্ৰবলেম যেনে সেক্সুয়াল প্ৰবলেম মানুহৰ স্কিনৰ প্ৰবলেম দাঁতৰ প্ৰবলেম এইবিলাক সব কিবা এটা ইনফেকশন হলে ডায়াবেটিস যদি থাকে মানুহটোৰ সেই ইনফেকশনটো সহজতে মানে মৰি না যায় তো থাকি যায় এই ভৰিটো কেতিয়াবা আলসাৰ হৈ যায় ভৰি কাটিব লগা কন্ডিশন হৈ যায় তো এই কাৰণে এইবিলাক কথাৰ বহুত সহজ উপায়টো হল আপনি আর্লি ডিটেকশন মানে অসমীয়াত কবলৈ গলে আগতে আমি যদি ধৰিব পাৰো যে মানুহজনৰ ডায়াবেটিস আছে আৰু এইটো যদি আমি চিকিৎসাটো স্টার্টিংৰ পৰাই স্টার্ট কৰি দিব পাৰো যেটো মানুহৰ ৰং কনসেপশন আছে যে আয়ুৰ্বেদিক খালে বা হোমিওপ্যাথিক খালে কিবা জড়িবুটি খালে বা
তেনেকুৱা যদি সঁচাকৈ হলে হয় তেনেহলে ভাৰতবৰ্ষত অকল ডায়াগনোজ ডায়াবেটিস কেস 7 crore আছে আৰু আনডায়াগনোজ ধৰি লওক another more than 14 crore আছে তো 20-25 কোটিৰ মানুহ কি ডায়াবেটিস হলে হয় যদি এইটো সঁচা হলে তো সেই কাৰণে এইটো নহয় আসলতে ডায়াবেটিসটো আমি যিমান জলদি ধৰিব পাৰিম যিমান জলদি চিকিৎসাটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা ভাই তোমাক কৈ আছো যে ডায়াবেটিস অকল চিকিৎসা কৰিলে নহব মানুহজনৰ নিজৰ যেটো জীৱন যাপনৰ পদ্ধতি যেটো লাইফস্টাইল বুলি কয় এই লাইফস্টাইল আৰু মানুহজনৰ খান পান যেটো খাদ্য মানুহজন খাই আছে এই খাদ্যবিলাকৰ মাজত এটা চেঞ্জ আনিব লাগিব কিছুমান বস্তু তেখেতে খাব নোৱাৰে কিছুমান বস্তু তেখেতে খাব পাৰিব তেখেতে অলপ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি যেটো আজিৰ দিনত বহুত কম আমি আজিৰ দিনত কাম কৰো কিন্তু বহি কাম কৰো ম্যাক্সিমাম সময় আমাৰ ব্ৰেইনটো ইউজ হয় কিন্তু আমাৰ শৰীৰটো নচলে এই ফিজিক্যাল এক্টিভিটিসটো এটলিষ্ট 30 minutes মান ফিজিক্যাল এক্টিভিটিস এটো ওয়াকিং হ'ব পাৰে সাইক্লিং হ'ব পাৰে সুইমিং হ'ব পাৰে যি ইচ্ছা মানুহজনৰ যি ইচ্ছা কিন্তু 30 মিনিট মান ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কৰিব 24 ঘণ্টাৰ মাজত 30 মিনিট খুব কম টাইম আৰামসে কৰিব পাৰে মানে তাৰ এডিকশন পান তামোল সিগাৰেট বিড়ি এবিলাক অলপ কম কৰিব লাগিব আজি অলপ টোপনিটো ভাল হ'ব লাগিব টোপনি যদি বেয়া হয় তেনে মানুহজনৰ ডায়াবেটিস কন্ট্ৰোল নহয় এনেকুৱা এই বিলাক বস্তুবিলাক খান পানৰ মাজত কিবা খাব লাগে মিঠা খাব লাগিব না নাই ব্ৰেড টু খাব না লাগে ময়দা জাতীয় বস্তু কম খাব লাগে ৰেড মিট কম খাব লাগে জাঙ্ক ফুড কম খাব লাগে এই বিলাক বস্তু আমি বুজাই দিব পাৰো যদি এই বিলাকেও অকল কৰে মানুহ যদি মেডিসিন কেতিয়াবা এনেকুৱা স্টেজ আহে যে মানুহটো যদি ঠিক দৰে সব আৰ্লি ট্ৰিটমেন্ট ষ্টাৰ্ট হয় এটা সময় গৈ মেডিসিনটো আৰু দৰকাৰ নপৰে তো মানুহে আমাৰ ওচৰত আহিলে হে আমি এডভাইস দিব পাৰিম কিন্তু মানুহ যেতিয়া আহে আমাৰ ওচৰত তেতিয়া অলৰেডি বহুত লেট হৈ যায় হে মোৰ উদ্দেশ্য মই কাজলগাঁৱত আহি এই আজি ইয়াতে এটা ৰিমোট এৰিয়াত যেটো খুলিছো তাৰ এটাই কাৰণ হল মইতো এটা ডাঙৰ হস্পিটালত বহি প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিলো হয় মোৰ বঙাইগাঁৱতো চেম্বাৰ আছে তাতেও বহি থাকিলো হয় কিন্তু ইয়াতে খোলাৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰ মানুহবিলাকে ইগনোৰেন্ট ৰিগাৰ্ডিং ডায়াবেটিসৰ যে কমপ্লিকেশন আজি প্ৰেসাৰৰ যে কমপ্লিকেশন এইবিলাক মানুহে না জানে মোৰ উদ্দেশ্য এটো যে মানুহবিলাকে যেটা এটা সঠিক পথ পায় ভাল প্ৰথমৰ পৰাই যদি চিকিৎসাটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো যাতে ফিউচাৰত গৈ মানুহটো আৰু এটা নৰ্মাল মানুহৰ নিচিনা লাইফ মানে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে 50 বছৰত তেখেতৰ চকুৰু নষ্ট হৈ গল কিডনিটো বেয়া হৈ গল তাৰ ঘৰৰ ওপৰত পইচাৰ এটা বেয়া প্ৰেসাৰ পৰি গল প্ৰত্যেক মাহত তাৰ বহুত টাকাৰ মানে ওষুধ খাব লাগিব দৰব খাব লাগিব হেতু যাতে নহয় সেই কাৰণে মই তোমাৰ মাধ্যমতো কৈ আছো সবকে এটা যাতে এটা মানে অ্যাৱাৰনেস আনিব লাগিব আমি বহুত কেটা ক্যাম্প কৰিছিলো শান্তিপুৰ আমাৰ দাদগিৰি আমাৰ বেংতল আমাৰ ৰুনিখাতা যত আমি অ্যাৱাৰনেস ক্যাম্প কৰি থাকো আমি এই বছৰৰ 4টা ক্যাম্প কৰিছো আৰু কৰি থাকিম আমি কিন্তু এনেকুৱা যদি তোমালোকৰ মাধ্যমত যদি মানুহবিলাক বুজি পায় যে ডায়াবেটিস বস্তুটো কি হেতুৱে আমাৰ উদ্দেশ্য সফল বুলি ধৰিব পাৰিম সারা एसेबां सार्टिफिकेटखौ लाना गिदिर हस्पिटालाव जिरायनो हागौमोन नाथाय जिरायाखै मानि थाखाय नैबे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय नैबे सुगार बेमारनिफ्राय जेन रैखा मोनो नैबेनि थाखायनो नैबे सार डक्टर समिक देबा बिनि थाखायनो नैबे ओनसोलाव जिरायदों दा बिनिखायनो नोंथांमोननि थाखायबो जायफोरा नैबेफोरबायदि बेमार दङ सोखाजानायखौ मोननो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना नैबे एसडी क्लिनिक काजलगांव नोंथांमोना फैनानै खालामफैनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना सानदों जानो हागौ जे डायबिटिस बेमारा बैसो जानाय सुबुंफोरनावल' जायो होननानै बेनिखायनो जों लाइट लायो माने खेल खालामा जोंनि देहाया मा जानानै दं नाथाय डक्टर सारनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे मोनसे सुगारा टाइप 1 होननाय थायोनो जाया माने खम बैसोनिफ्रायनो जायो 2 बोसोरसोनिफ्रायनो बियो जानो हागौ जाहैबाय दा बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो जुदि जोंनाव जादोंब्ला जों माने थाबैनो एडभान्स जोङो चेकआप खालामनानै बेफोरनि थाखाय चिकित्सा खालामनानै नर्मालाइज खालामनानै लानाया मोजां चिकित्सा लानो थाखाय नोंथांमोना फैदो एसडी क्लिनिक